لتركيا ولباكوري كردستان روجا چارده مها به البجارتنين سر و كوماري و برلمانينا ديج بوه كجي كامبانيا هالبجارتنان دست بكر هر كودشا كامبانيا آليين سياسي ين هالبجارتنان كو بشدار دبن گرمتر دبه هر مثلا مدل هالبجارتنان و پروپاگاندا و كامبانيا هر یک چش دسته پس نخواد ده لآلی دن ده آخفه ده دسته وان ده ماده یک هیا نها ماده یک گلکی بهایه جبو هالبجارتنان جبو کامپانی هالبجارتنان چیه او ماده شر الدجی پککه و یپکه یعنی هر آلی یک جوان چه قاس دیجیتیا پککه و یپکه بکه دخوازه بوی آواهی دنگان جخوار را قزنج بکه وزیر برابانی ترکیه که بربجیر آک پارتیه اپوزیسیون بچه توان بار دکه دبیجه اپوزیسیون پشتگیریا پککه و یه پکه دکه دبیجه جوان دخوازن یعنی اپوزیسیون جه اقتدار دخوازه که هزین خوش سوریه بکشینن اف خلوصی آکار جش دبیجه که بر بجری آک پارتیه دبیجه اگر ام هزین خوش سوریه بکشینن و پککه و یه پکه خورد ببن جبروی که جی اپوزیسیون دخوازه ام جور در کفن جبو که پککه و یه پکه خورد ببن اف دیایه ویه سروکا ای پارتی جی مرال اکشنر و یکی رد که دبیجه او گوتن ببختینه و دست اک پارتی دست حزب الله دایه به نزدیکبونا روژا هلبجارتنên Serokkomariyê û Parlamentoya Tirkiye propagandaya partiyan jî germtir bûye. Allah razı olsun, sağ olun, sağ olun. Hevdû bi zimanekî tund rex nedikin û bi alîkariya PKK hevdû tohmetbar dikin. 14 Mayıs Wezîrê Berevaniyê Tirkiye ku ji bo hilbijartinê Çardê Gulanê berbijêrê AK Partiyê bazneya Kayseriye ye di wê baweriyê de ye dengdana bo hevpeymaniya millet tê wateya ji destana destkeftên komara Tirkiye. Bunlar terörist elebaşını tahliye edecekler. او سروک رخصنا ترور آزاد دکن او وان ویرک دکن دخوازن هزین چقدار جا عراق وکشینن او دخوازن هزین چقدار جو سوریه وکشینن دی پیشی اتوبوس دجی پکک و یپک سوار بونه دناوی ده هدپیی و الپشته جی هف پیمانیا ملت همو دناف همان اتوبوس دانه Millet İttifakı var. Hepsi aynı otobüste. İYİ Partimizin genel başkanı Akşener ku piştî ji MHP cuda bûye, İYİ Parti damezrand, partiya û beşek ji hevpeymaniya millete. Hadi inat olsun diye söyledim. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Roja yekşemê li bajarê Konyayê bersiva wan tohmetan da. Ku serokkomar û hevpeymanên wî dixin stûyê hevpeymaniya millet û bi wê yekê tohmetbar dikin ku qaşo ji bo xatirê hilbijartinê destê xwe xistine nav destê PKK. Recep Bey, iftira atıp duruyorsun, günahtır günah. برای رجب تو هر لسر ببختیان بردوامی اف گنها دوی دست تدا دست پککی هیا دست دندجی حزب الله هیا ده هر دو دست تدا رخصتن تروریست هنا جبو ما پککی رخصتنه که تروریا لیکو جره کنجا کوریش و کافار اوکامجی بو ما تروریستن Katilleri de bizim için katil ve terör örgütüdür. او هر دو کسین اکشنر بحثا وان دکه تی گوتن کو د سال نوتی دج علی حزب الله و هاتنه کشتن که هدا پاروک بردوامی حزب الله تیزانین هرچی قص هدا پار و یکی رد دکه دستلات اپوزیسیون و البجارتنه وک رفراندوما که هرتنا سیستم ال ترکیه دبینن کو کمتری 20 روزمانه نراگاهانا پشکریه HDP بو بربجیر سرکوماریه یه هپیمانیا ملت Kemal Kılıçdaroğlu guvaşen servi hepimaniye zedetir kirne. O ziyaret şu an gerçekleşiyor. Destilat propaganda eveke dike ku Qandil biriya HDP opozisyona Türkiye ber ali dike le opozisyon jî veyeke red dike. سروک CHP که مزنترین پارتی اپوزیسیونی ترکیه همان دمیده بر بجیر سرکوماری ترکیه کمال کلجداروغلو دی میتینگ هالبجارتنا دا لباکور کردستان الباجار قرصه آخفی گلک سوزدانه خلکه یک جوان سوزان جی و گراندنا کوچبرین سوری بو جبو ولاتی وان کلجداروغلو دی آخفتنا خدا گوت اوه دی ناو 2 سالان دا
بی کو نجات پرستی وره کرن کوچبرین سوری همو ین کل ترکیه دمینن و وگرینن ولات وان ifade edeyim. Suriyeli kardeşlerimiz var. Ez dixwazim vê yekê jî bibêjim. Xwişk û birayên me yên Sûrî hene. Min gotibû herî dereng di nava 2 salan da bê ku nijadperestî were kirin, ez vê yekê dubare dikim bê ku nijadperestî were kirin di nava 2 salan da em ê xwişk û birayên xwe yên Sûrî vegerîn welatê wan. Ez dixwazim hûn vê yekê jî bizanin.